будущем. Жить полной жизнью, доверять друг другу, идти только вперед. Пенсионные вклады, гарантированный доход. Акбарсбанк – банк ваших возможностей. Алмаз Холдинг России компаниясы Кострома, Красносельский, Орел Зарькан заводларының ең зур акционері. Алмаз Холдинг компаниясы Россияда 1993 жылдан бері эшләп, әйдәп баручы күп тармаклы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар шелтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмер өсти. Уникаль әйберләр ясап безнең мастерлар классикадан башлап авангардка кадәр төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул ителә. Киң ассортимент теләсә нинди зауыкка туры килерлек. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Единственная настоящая ценность – время. Салон Mobitel подключит вас к Билайн GSM за 5 минут, но время выбора телефонов и аксессуаров удержит вас надолго. Mobitel – современная сеть современных салонов. Проспект Победы, 43. Людям необходимо общаться. Общаясь, мы делимся планами, чувствами, мыслями. Общаясь, мы становимся ближе. Только Suntel GSM дарит нам неограниченную свободу общения. Только Suntel GSM помогает нам преодолевать любые расстояния. Потому что только Suntel GSM работает на всей территории республики. Татарстан. Республика Suntel GSM. Ho suonato 2 volte anche se avevo la chiave. Добро пожаловать в мир Берлони. Мир таких прекрасных кухонь, что хочется танцевать. Che si balla al flamenco in questo weekend. Bella tu sei davvero ed aumenta il mistero. Берлони. Приятно быть дома. Ко мне вернулись краски жизни. Я вижу все трещинки на асфальте. Легко читаю без очков. Не пользуюсь контактными линзами. Мне помог 3-й глаз. Специалисты нашего центра способны быстро и безболезненно восстановить ваше зрение. Мы используем уникальные лазерные технологии, не имеющие аналогов в Татарстане. Всего за 20 минут мы гарантированно избавим вас от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Это правда. На все 100. Они подарят вам новое зрение. Эти простые радости жизни! Подари себе радость. Александр ЛТД. В стоматологическом центре «Рифель» самый широкий спектр услуг. Лечение, удаление, все виды протезирования, включая имплантант. Гибкая система скидок, компьютерное исследование на радиовизиографе. Всей семьей в «Рифель» без боли и проблем. Тотар радиосы 100,5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Татар радиосында 100,5 FM. Яхшыдан баштармыйлар.
dostlar. Hayırlı iş, tamakaşılar. Festivalimizning laureatlari ham biz Tatarston davlat teleradio kompaniya diktorlari Insaf Abdulla Hem Elsa Ahmadjanova sizni Yangi yıl bayramı bilan qutlaymiz. barig'izga da esenlik, emillik, baxtlarni tilasi kelar. Yangi yillar barig'izga da yangi urlar, zo'r o'ngishlar ham barakatgina olib kelsin edi. Yangi yılda da suyganlaringiz yoningizda, tug'anlaringiz orangizda, ko'rshilariz yana shada bo'lsin. Yangi yillar bilan sizni do'stlar. Endi motor traditsiyaga aylangan Tatar jiri festivali laureatlari bugun da sizning oldingizga chiqarga azir. Bugundan boshlab ham tag'in 3 kun davomida laureatlarimizning ayrim chiqishlarini taqdim etamiz. Endi konsertimizni boshlaymiz. Tatar jiri 2002 televizion jet festivalining general sponsori Akbars Bank. Akbars Bank sizning mümkinliklar banki. Sponsorlarimiz Almas Holding Zargan kompaniyasi go'zallik dunyosini bizning bilan Qozonda, Shollıda hem Tubankamada audio video tovarlari, hem kun kurs texnikasi bo'lgan Jide firma kibitli Alexander Eltada savdoshilari. Tretий klass ismli meditsina o'zagi. Bunda yangi jihaz, yuqori darajali bilgichlar ham bunda dunyoni ko'rib quvonishini keri qaytaradi. Samsung karatli telefon shiltari Tatariston Respublikasini bilib olgan eng zo'r karatli shiltar. Oskar ismli modeli kiyimlar kibiti. Bundagina siz Trustardi ham Cheruti markali modeli kiyimlar, ham Shveysariyaning Swatch soatlarini topa olasiz. Beeline Jersen kompaniyasining Mobitel general dileri. Refail stomatologiya o'zagi. Bunda garantiyali davolanma ham barliq bir xizmat ko'rsatuv qaralgan. Tatar jiri 2002 televizion festivalining uyushtiruv komissiyasini Tatariston davlat teleradio kompaniyasi, Yangi G'asr teleradio kompaniyasi ham Bars media kompaniyalari kiradi. Alqishlar olarga do'stlar. Festivalimiz davom etadi. Ham u sizga yangi ismlar, yangi oshirishlar ham yangi jurlar bo'lib yetishak. Jir festivalining oxirgi 5-kunida jirchilarimizni ham laureat jirlarning avtorlarini bo'laklov tantanasi bo'ladi. Dünya ko'lam estrada san'atni ko'z solsak, biz unda tanilgan duetlarning ko'p ekanligini ko'ramiz. Masalan, Italiyadan boy ham fakirlar, Ispaniyaning Vakara dueti, ham endi Rossiyadan Alla Pugacheva ham Maksim Galkin. Shulay Shvetsiyaning AB kvarteti, Yamaykadan Boniem kvarteti, Elza. Nishla biz turmush qo'shganlarni tanıymiz. Ayda turmush qo'shmaganlarni tanıylar. Masalan, İlhan Shakirov bilan Alfiya Afzalova dueti. Alay diye yaşayan dağlar duet jırlatkanlar değil. Alfiya pajırlıydı. Yaş naratlar arasından gireyim deyip İlham ablama cevap verdi. İzleyim, kurmayayım, tava almayayım deyip. Bulunga çığı yok ha. Bir-birisini köpten tapkan bulurlar gibi. Şundan da. Dostlar, bu elbette indi şayarığına. Lakin biz duet, trio, kvartet dedik. Qarşı alığız. Tatar jiri 2002 baygisi sahnasında Zilayla Türkmen.
Hayırlı iş, kadirli dostlar. Selam. İsenmisiz bizning yaratgan tomoshachilarimiz. Shundan. Sözlerini unuttum öyle Zülfiye. Unutmadım, ishlab. Hozir sen aytırga tegishli eding deb so'rashdim. Mesela bir yeterli tekişirim ben. Motor etib isenlashirga tegishli. Sen neştim istemezsiz dedim bitim Zülfiye. Yarın. Shundan qadrli tomoshachilarimiz, biz sizga o'zimizning ulug' rahmatimizni bildirasimiz kela. Chunki siz bo'lmasangiz balki biz de mana shu motor sahnada bosib turmagan bo'lar edik. Rahmat sizga. Rahmat, bek zo'r rahmat sizga. Hozir endi ur-yangi shirlarning birisi bugun birinchi topqir boshqarilar. Ham endi ishonib qolamiz, bir yildan Alloh bersa, shu festivalda o'zining o'rnini yovlab olar deb ishonamiz. Zülfiye Valiyeva ki Gülsiyar İhsan'ın sizlere yaktı dilek. Yaktı dilek dile mine, dile mine izgi dilek. Seni sog'inib borgan jonga bir nazlı söz kerak. Baxt dile yonga suyib, kam anada qoldir meni. O'zingga da baxt dilim, o'rtaq bo'lsin baxt ile. Sevgidan seni tugel, sening jiring boshqa haqda. Sendan ketsa o'zing g'asam, tomir shishmang boshqa yoqda. Sevgidan seni tugel, sening jiring boshqa haqda. Sendan ketsa o'zing g'asam, tomir shishmang boshqa yoqda. Baxt ile o'rtaq bo'lsin, suyugina boshqa. Seni shishma shiltirab aqsin, sen bir yoqqa, men bir yoqqa. Uchrashmasin shishmalar, unutsinlar birsin. Izgi tilak tilam menga ulug' suyuk kelsin. Suyukdan seni tugel, sening jiring boshqa haqda. Sendan ketsa o'z yo'lgasin, tomir shishmam boshqa yoqda. Suyukdan seni tugel, sening jiring boshqa haqda. Sendan ketsa o'z yo'lgasin, tomir shishmam boshqa yoqda. Yaktı dilek dile mine izgi dilek. Seni sog'inib borgan jonga bir nazlı söz kerak. Rahmat bizga rahmat. Sizlar siz bilasizmi? Bizning turunda bu qizlar gul shoyan jirlargina jirli degan so'z chiqqan ekan. Shuymi? Iye. Jemaat
Даже bizning moygan chaqlarimiz bor. Şuna göre Buğalı. Şuna göre mağayıp kursatik mi? belki gerekmezdir Zülfiye. Kirekleyse. Şöyle. Leyla'da gelme müziksin. Lahtem Fatih'in sözlerine yazılan jır. Kıtlıktan, insin, kıtlıktan. başıma düşüven ne dilime Diksin diksin elleğinden benim için Düşmüşsün olmadan üzülüp kalan Uçlarıma düşmüşsün Sinemine 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 yaratalı Bir de silmişsin derdiye
Рахмет. Шулай да кыздар. Өзүбүздүн стилден шутики йыраак кетип болмой экен. Булмас инде булмас. Хәзер шоу балет, бию театры ярдәме белән Ләйсән Мәхмүтова җыры Илиз Вали сүзләренә язылган Йылдызлар. Син минем йылдызым. Tәрәзәңне ачып, моңсыз уйга талып, ямьлек иштә ойга карыйсың. Нинди уйлар уйлап, моңсу килеп йылдызлардан күзең алдысаң. Йылдызлар тулганда, аны сагынганда, мәхәббәткә әләк юрыйсың. Йылдызларга карап, сөйгәнеңгә атап, сөеп җырында җырлыйсың. Йылдызлар тулганда, аны сагынганда, мәхәббәткә әләк юрыйсың. Йылдызларга карап, сөйгәнеңгә атап, сөеп җырында җырлыйсың. Юксынуың белән, күзләреңнән күрәм күңелләрен. Ерак-еракка йылдызларга карап, күзләремне барлап, алсуланып, ачып таңата. Йылдызлар тулганда, аны сагынганда, мәхәббәткә әләк юрыйсың. Йылдызларга карап, сөйгәнеңгә атап, сөеп җырында җырлыйсың. Йылдызлар тулганда, аны сагынганда, мәхәббәткә әләк юрыйсың. Йылдызларга карап, сөйгәнеңгә атап, сөеп җырында җырлыйсың. Җырлыйсың, 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 юрыйсың. Җырлыйсың, 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 Кемгә ышанып көтүп ятасың? Моңланып, уйланып, аны сагынасың. Нәр буе еллап чыгасың. Мәхәббәткә алай ватасың. Башкачына әйт яла. Синсез дөньяда яшәү юк минем. Син кояшым, син йолдызым дип. Мин сине яратам. Сине яратам. Сине яратам. Сине яратам. Сине яратам. Сине яратам.
Elze, aytayli, mana bugün festivalning ikkinchi kuni bo'lib qaramasdan nishindir mu'jiza degan tushunchani qo'llanasi keladi. Anlatıbırak söyleyimsiniz. Biz bir fen aşışlar yasamayız. Şolay emne kinetkine bir jir bilen gine popüler jırçılar arasına kirip bulamı? Mıgayın yoktur. Demek bula. Kim deyip atı inanın ismin? Min qabattan da o jırçı turunda mu'jiza diyar idim. Bugünkü turmuşta yoksa mu'jiza yok diler. Demek o bir jırjırlagan hem o jır en sıralgan, en popüler jırlar retinde. Әйе, тик Эльза бүгін ол жерні тамашашыға тәқдим етмек. Аналар гала концертта іштер, аның өзін яңа жырлары белән сәхнәгә чакырыйк. Шулай итик. Кадерле дуслар, сезнең алда фестивалебезнең лауреаты Фәрит Таишев. Belektey ışık kiresin karşıma, yumuşak kullarını koyasın başıma. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Gözlerinden alalmayım kuzumni, jidi kugistinde tuyam min uzumni. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su gelem minem, al su kışım minem. Alalmayım kuzumni, senin gözlerinden. Belektey ışık kilesin karşıma, yumuşak kullarını koyasın başıma. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Yar su, al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su gelem al su, nik yeregim yar su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Al su kışım minem, sinsiz yaman su. Hayırlı iş kadar olsa, sizni şın ko'ngildan shunday zo'r bayram bilan, jir bayrami bilan, totar jir bayrami bilan şın ko'ngildan qutlayman. Bek zo'r rahmat sizga bizning jirlarimizni, jirchilarimizni shunday yaratganimiz uchun. Ham endi men o'zim sizga bek rahmatliman. Qadrdon do'stlar, mening jirimni so'ylab, meni mana shunday zo'r motor tatar jiri sahnasini chiqarganimiz uchun bek zo'r rahmat sizga. Hozir sizga tanish avtorlarning Askar Usmonovning ham Sonya Ahmadjonovning birinchi majlislarini boshqaran. Birinchisi Sima Shitdan Tobonam. Tanımadım, yıl gittim bardım, kol diye yalınmadım. Işraganda yılmayasın, birini bulmagan gibi. Hallerimni sıraşasın, elleşin, elle kılıp. Kuşlarım
яза шул сиңа читтән табынам. Учларымда ушың булган вакытларны сагынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Бәхетлеме дип сорамыйм, әйтеп тора күзләрең. Кайгы синнән ерак йөрсен, мин ничек тә түзәрмен. Учларымда ушың булган вакытларны сагынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Учларымда ушың булган вакытларны сагынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Вакытларны сагынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Учларымда ушың булган вакытларны сагынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Ялгышларыма яза шул сиңа читтән табынам. Хәзер тагы бер җыр. Тылсымлы мәхәббәт. Талпынма әйтерсең күбәләк, бу күңел хәйдирәк җилбәзәк. Дөньясы җәннәт күк, болысыз зәңгәр күк. Нишләттең син мине мәхәббәт? Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Сүз бирдем үземә кабаттан. Уйламам, сагынмам, яратмам. Ни генә итсәм дә, син генә исемдә. Йокысыз үтәтем ата-таң. Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Җуйдым мин кешне дә башны да, тылсымчы мәхәббәт каршында. Бер сүзем шул гына, минеке булгына, калганы безнеке барсы да. Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым. Очратсам да сине күреп туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым.
uyladım Uyladım seni gene uyladım Uçratsam da seni görüp duyar kebek bulmadım Tınışlığın urladım İsenmisiz aşık turgaylarım İsenmisiz aşık kırlarım Sayramağız eli izdirip bilen İzesiz bit kumel kıllarım İsenmisiz taptar sokmaklarım İsenmisiz koytur yollarım Uzun de olda yollarıma Kilip şığa yana jırlarım İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız İsenmisiz yaktaş koyunlarım İsenmisiz dolgun tallarım Mene tağın koyttum yanığızga Seyreşir biz eli kolganım İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız İsenmisiz jiller tuğan jiller Koytuk kilesizni ulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız Hemmegizde şükür isen iken Bundan sonra isen bulığız Bundan sonra isen bulığız
чираттагы җырчыбыз татар эстрада сәхнәсенә берничә ел элек кисәк кенә килеп керде. Шундый кисәк хәтта җыр башкару осталыгын, үзенә генә хас тавышын, моңын кайберәүләр баштарак аңлап та бетермәделәр бугай. Ә инде үзенчә модалы, стиль итеп киенүе артык кыюлык булып тоелды. Хәзер инде татар эстрадасының әйдәп баручы башкаручыларын аның исеменнән башка күз алдына да китерү кыен. Каршы алыгыз, сезнең алда яраткан җырчыгыз Резидә Шәрәфиева. Bir қолыңны мен дә бирәм, таныш буласым килә. Син күл булсаң кочагымда, камыш буласым килә. Bir қолыңны мен дә бирәм, таныш буласым килә. Син күл булсаң кочагымда, камыш буласым килә. Bir қолыңна, bir қолыңна, bir қолыңна. Bir қолыңа мен дә бирәм, жаным диясым килә. Шәмдәлеңдә шәммең булып яным диясым килә. Bir қолыңа мен дә бирәм, жаным диясым килә. Шәмдәлеңдә шәммең булып яным диясым килә. Bir қолыңа, bir қолыңа, bir қолыңа. Bir қолыңа мен дә бирәм, сөйіп қарысым килә. Башкаларга исем китми, сиңа ярыйсым килә. Bir қолыңа мен дә бирәм, сөйіп қарысым килә. Башкаларга исем китми, сиңа ярыйсым килә. Bir қолыңа, bir қолыңа, bir қолыңа. Мен дә бирәм. Bir қолыңа, bir қолыңа, bir қолыңа. Мен дә бирәм. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән шушы матур сәхнәдә басып торуыма мин бик шатмын. Сезне шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Бу инде сезнең өчен дә бәйрәм, безнең өчен дә зур бәйрәм. Әлеге җырлаган җырым, яңа җыр сезгә җырлап киттем. Үзебезнең Яр Чаллыда иҗат итүче композиторыбыз Ринат абый Гобәйдуллинның Вәли Әхмәт шаһи сүзләренә язылган Bir қолыңны дигән җырын тыңладыгыз. Инде килеп сезгә тагын бер яңа җырымны тәкъдим итәсем килә. Альберт Шакиров көе Гөлсә Әхмәтҗанова сүзләренә Яратмыймын дисең, ә үзең
Yaratmayım değilsin ehuze Gözlerine minen olmuşsan Yaratmayım değilsin ehuze Ezlerimden bir de kalmışsan Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Kuralmayım değilsin ehuze Elle koyan minnet olsan Kuralmayım değilsin ehuze Işra şunu kımlap salıysan Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yüreğinde uğran saklıysan Meni kümleştiren deyipsin Öz-özüne gene aldıysan Yaratmasan pişiramazsın Yaratmasan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yaratmasan pişiramazsın Yaratmasan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Yaratmazsan pişiramazsın Yaratmazsan karama Var dünyana unutup elleriler yürüme Elleriler yürüme Var dünyana unutup elleriler yürüme Yılağanın var mı deyip soruyorsunuz. Yılağanmın bala çağımda Әди белән әни басып торган бишегемнең ике ягында. Әбиемнең сүзе бүтән булган, таза булыр дигән еласын. Дөнья булгач төрле хәлләр булыр. Үскәч еламасын, чыдасын. Еласыннар әйдә, юатмагыз. Еласыннар әйдә, нәниләр. Тик нәниләр үсеп буйга җиткәч, еламасыннар әйдә, әниләр. İsmim kalır diye o isterden Özüm kalır diye büşiver kız Dersi de yok bugün yanaşanda Tilim resim hazır sin yalğız Ben yarası bir gün tüzele Can sıkıravla mindi bardavam Günler nazılan karan Yalısızın taban Yapayalız kalan anlalar
Ot haber alar yılamalı Sıkıradı can tuğur salkından Ben yarası bir gün düzele Can sıkıravgan indi barda Kimler nazılar harar Yalnızında var Yapayalnız kalgan anneler Bepkelerin jüygan ana kazıday Yalğız yeri seni kangara Göz yaşlarım indi kuptan kipte Tik canına yılay sıkılda Ben yarası bir gün güzel Can sıkıravgan indi barda Kimler nazlap karar Yalnızında var Yapayalnız kalgan anneler Kimler nazlap karar Yalnızında var Yapayalnız kalgan Yapayalnız kalan anneler Yapayalnız kalan anneler Зор рахмет. Әлігінен сіз Гүлнара Сабирова сөзлеріні Ферзар Мұртазин кейіне yazылған Жан ғазабы деген жырын тыңладыңыз. Енді қазір сізге яңа жыр тақдим етесі келе. Рүстем Ахматгараев кейіне yazылған Гүлнара Сабирова сөзлеріне yazылған жыр тақдим етеміз. Шаян жыр. Ирлерге. Үзләренә нидер кирәккәндә Алар тиңли безне гөлләргә Матур сүзгә, җылы карашларга Тиңнәр юктыр кайбер ирләргә Матур сүзгә, җылы карашларга Тиңнәр юктыр кайбер ирләргә Тик шулай да Күрәммен дисәк тә без, кирәкмәссең дисәк тә без, сагынабыз шашып сөябез. Тик шулай да, күпме генә тиргәсәк тә, яманласак, көнләсәк тә, кызык булмас иде ирләрсез. Шул ирләрне лашыннарга тиңләп, якты нурым дип сөябез. Үзе булмаганда кызык казып, янында шапырт сүгәбез. Үзе булмаганда кызык казып, янында шапырт сүгәбез. Тик
şulay da Kuramınmın desek de biz Kerekmişsin desek de biz Sağınabız şaşıp siyabız Dik şulay da Kupmagına tirgesek de Yamanlasak kınılesek de Kazık bulmaz idi irleriz Min üzümde deyip jiberemiz Biz takkadır gurur yanese Tiknigedir haman mene Şol irlerine ille kurese Tiknigedir haman mene Şol irlerine ille kurese Tik şulayda Kuramın desek de biz Kerekmişsin desek de biz Sağınabız şaşıp siyabız Dik şulayda Kupmagına tirgesek de Yamanlasak kınıresek de Kazık bulmaz idi irleriz Kazık bulmaz idi irleriz
Devam ettireriz. Tatarjada 2002 yıl festivalinin tantanalı avazlar ışığından da şöhret kazananlarının çıkışı devam ettirildi. Bәхетле язмышлар күп дөньяда. Сәнгатьтә дә әйтәсең киләдер инде тап. Сәнгатьтә дә булай да, тырышлык белән дә, талант белән дә. Тукталып бит нәкъ Моцарт белән Сальери тарихын китерәсең. Шулай мөхәра сизми дә калган. Кайчак була инде шундый даһи фикерләр. Ничә язсак та янәшә басып торабыз, сиңа тиешле дәрәҗәдә игътибар иткәнме юк икән әле. Сальери шулай ук талантлы композитор булган, әмма ул барысында тырышлык белән иҗат иткән. Моцарт? Ул Моцартмы? Моцарт булай гына уйнап кына язган диләр. Тарихчылар шулай яза. Ләкин тамашачылар икесенең дә уйнавын яратып тыңлаганнар. Тукталып мин әйтәм, Моцарт белән Сальеринең ни катнашуласын безнең фестивальгә. Булай гына бәхетле язмыш дигәннән искә төште. Шулай итеп игълан итик мин әле. Нигә итмәскә ди? Тырыш юкны барны җырламас, җырлаганын халык яратыр. Нәрсә кирәк тагын? Бәхетле язмыш түгелме? Бәхетле, бәхетле. Минемчә әле тагын ул җырлы гаилә булу белән дә бәхетледер. Әйе, шулай. Каршы алыйбыз инде. Сезнең алдагызлар Зөфәр Билалов.
Aşılmagan birlerge bu mehabet diniken Aşılmagan yazdı biri eller indesin miken Güzellerinde milim güzeller yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Güzellerinde milim güzeller yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Mehbetke süz kirekmi Qarashların süz iken Gıyşıp tutmam digen idim Aşık bulut iz iken Güzellerinde milim güzeller Yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Mehbetke küp kirekmi Bir yılmaysan şul gitken Yılmayşı bir nina qarab Yılmayşı bir üz itsen Güzellerinde milim güzeller Yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Güzellerinde milim güzeller Yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Güzellerinde milim güzeller yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Güzellerinde milim güzeller yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Güzellerinde milim güzeller yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Belirge yüreğini yüreğinde gemiken Yüreğinde gemiken Yüreğinde gemiken Yüreğinde gemiken Hayırlı iş. Hayırlı iş, hürmetli milletveşler, hürmetli konaklar, hürmetli kozanlılar, hem de hürmetli piramidalılar. Yani şundan aşağı öyleysen de olayında, Allah'a şükür, bizning halkımızda, bizning kozanımızda piramidalı oldu. İyi bir tağına bularga degan mene. Bizde murat iş. Allah'a şükür, mana şuşu 3-nji yıl uzdırılatılan amatör festivalga, şuşu totar Жырына туры келді, ашылу вақытыда біз мынада бек шатпыз. Енді иншалла Алла бұйырса, шушы матур бинада, шушы матур сахнада, шушы матур залда Зайнап белән бергәләп үзебезнең зур концертларыбыз белән дә очрашырга яшен иде, дөньялар имин. Тыныч, сез дә исән сау булып, без дә сау сәламәт булып исәнмесез. Инде хөрмәтле дуслар, менә бу башлап җырлаган җырым элек-элек кайчандыр сәхнәгә чыккан вакытта иң популяр җырларым арасыннан инде онытылып бара торган җыр иде. Сафиян Ибраһимовның Рәшит Фазлыев шигыренә язган «Йөрәгемдә кем икән» дигән җыр белән башлап җибәрдем бу чыгышымны.
Hem jırlarını devam ettirip, tabi bitirge tilegen jırım. Bu jırının şiirin üzemi jat ettim. Köpleringizler birinci tapır işte turgandır. Şiirler, mine şu 30 yaşını uzgaç şiirler çığa başladı. Elle bayan ilham kile şunda, elle çıkan onun birinci stadiyesi. Bu elle bayan şiir yazı deyip yazılgan tül, köngülden çıkan şiir, dürüst anılarımız hürmetli tomaşaçılar. Bu enkeylerge bağışlangan jır küyen icad etti. Bek talantlı kompozitor, Başkostan yigit Nail Şelmerdanov. Endi ezgine söylep ötem, nege mınдай şiir kilip çıkkan eken. Bizim elbette bizim halkta enkeylerge bağışlap yazılgan bexisap jırlar, birisinden birisi matur jırlar. Çünkü adam balası, kişilik dünyası tuğandan berilir, balıkta kelgenden berilir. Enkeylerge madhiye jırlagan, jırlı hem jırlı yaşap. Biz köpmegine izgilik kılsak da enkeylerge biz olar aldığında ömür boyu buruşluyuz. Şunu aytayım, men özüm oilede 6. bala bulup tuğdum. Tüpşük, bit yirkkeydim. Hem bana siz bilmegen preslerini başam bugün 5 yaşka kadar men enkeyinin kukurek sütü bilen, kukurek sütünü imet üstüm. Endi 5 yaşta küçükke yani ayırdı imiden, şulay da 6-7 yaşlara kadar enkeyinin kukuregine olunu koymayışa yoklap bit almaydır yani. Hazır da şulay. Allah yardım etsin Zeynep'e. Ne bu sene bulay ışık köpek. Bu tane söylep sizni olacakmın hürmetli dostlar. Bari tekizlere mağına eğlenip baytam. Hürmetli enkeyler, biz sizin aldığınızda ömür boyu buruşlu. Hem şu buruşumuzda bir dürüst etip ötey olsa iyiydi degen sözler bilen bu jırımını başkaram. Ekümçe şiirin üzüm icad ettim. Keyin Nail Şeymerdanov. Yaşa eli enkey, yaşa. Temele idenkey Ul temeli hamman telimde Yaş kılınday yıtlığım İmge düşağım elide kadirde Yaşa eli enkey yaşalı Bigreklerde yaşbi sineli Mengelikke gider başıkmalı Yüreklerge yara salmalı Grek sütün temeli idyen ayırmadın bizini şul rızıktan Yıllar boyu tünler yıkılamışa Taşılamadın bizini bazından Yaşa eli enkey yaşa eli Bigreklerde yaşmi sineli Mengelikke gider başıkmalı Yüreklerge yara salmalı temele idenkey Elde hatırımda tileklerim
Sütüm sina düşüp bekkayım Xıday rizığı digenlerin Yaşalı ende yaşalı Yüreklerde yaşamı dilerim Menglikке gider aşıkmalı Yüreklerge yara salmalı Yaşalı enkey yaşalı Yüreklerde yaşamı sineli Menglikке gider aşıkmalı Yüreklerge yara salmalı Menglikке gider aşıkmalı Yüreklerge yara salmalı Menglikке gider aşıkmalı Enkey Yüreklerge yara salmalı Hemen de hürmetli dostlar, jırlarımızı devam ettirip, tağın bir motor kompozitör bilen indi siz tanış. Uzun yıllarda onun jırları her bir festivalde yengip çıktı. Bu kompozitör İlfat Devletşen degen yigitimiz. Onun bir yana jırları sizin için ele işlemeye hem bir yana jırın bugün jırlap ötesim kele. Sim bulganda. Hoş istiydi büzse şeşeklerde Kübelekler bunsa tacına Eğer bugün emin yılmaya miken Sin bulgan her şak yanımda Adaş kaş bittiğim fazla yılay Erinülerden canı tulganıga Eğer bugün emin yaşimeliken Sin kaderlerini jirge tuğanıga Adaş kaş bittiği fazla yılay Erinülerden canı tulganıga Eğer bugün emin yaşimeliken Sin kaderlerini jirge tuğanıga Zenger kökke urli urme güller Nazlap öpse kuyaş havadan Eğer bugün min şatlanamiken Min tane sinden dünyadan Ataş kaş min diyip fazla yılay Erdülerden işgalı kılmadığa Eğer bugün emin yaşimeliken Sin kaderleme jirge tuğanıga Turgaylar
мәхәббәт хиссе турында. Әгәр бөгөн мин жаралыймын икән, син булганга һәр чак уемда. Адашкач мин иекбаздайым, әрәнүләрдән жаны булганга. Әгәр бөгөн мин яшимен икән, син кадерлем җиргә туганга. Адашкач мин иекбаздайым, әрәнүләрдән жаны булганга. Әгәр бөгөн мин яшимен икән, син кадерлем җиргә туганга. Әгәр бөгөн мин яшимен икән, син кадерлем җиргә туганга. Син кадерлем җиргә туганга. Син кадерлем җиргә туганга. Рәхмәт. Алла икән суга алып лазер икән. Менә бик шәп эшләгәннәр пирамиданың концерт залын. Ләкин менә чәчкә бирергә чыгучы кызларга кыенрак. Үгешеп булмый. Менә бу кыз молодец. Баяныр тапкан юлын. Үгешеп талдык. Зәйнәп сәхнәсендә таракан эше нәрсә булыр? Шуңа күрә узаграк җырлыйм. Инде хөрмәтле дуслар, хәзер башларга дигән җырым бу менә яңа туган елгы конкурска дип әйтсәм, дөрес булыр икән инде. Яңа тәкъдим иткән җырым. Инде Татар радиосын тыңлаучы тамашачыларыбыз ул җыр белән таныштыр. Шулай да яңа җырлар рәтеннән Наил Шаймарданов шулай иҗат итте бу җырыбызны, шигырен язды Кәүсәрия Шафикова. Исән чакта күрешик. Астынан юллар булмас, исән чакта күрешик. Вакыт табып хәл белешик, кунакларга йөрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, моңнар булып түгелми. Ерак дими караларына, сагынулардан бөгелми. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, барам әле яныма. Кулларыңны бир кулыма, шатлык алыйм җаныма. Җир
astından yollar bulmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar bulmaz, isen şokta kureşi. Jir astından yollar bulmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar bulmaz, isen şokta kureşi. Jir astından yollar bulmaz, jir astından yollar bulmaz, jir astından yollar bulmaz, isen şokta kureşi. Jir astından yollar bulmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar bulmaz, isen şokta kureşi. Jir astından yollar bulmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar bulmaz, isen şokta kureşi. İsen şokta kureşi, isen şokta kureşi. Rahmat endi hozir sizlarga tilagan jırыбыз laureat ismin oldu bu yıl. Şulayda zalda бүгін көріп тұрам, көбірек үйіне бөлемші біздің ұлы буын тыңлаушылар, орта һәм ұлы буындар, олар құрметлі туған қайлар ашыламасыз енді. Бұл яшьләр шәрәк язылған жыр болып шықты, мен ғайыплы түгел. Енді яшьләр сөйләгәндер, яшьләр шалтыраткандыр, яшьләр күбрәк хат язгандыр, чөнки яшьләр стилендә язылган жырыбыз. Жырлыйм инде үзем картайып барсам да. Жырлыйбызмы? Кара шәй зәңгәр күз. Зәңгәр күзім күз керфеген, ибрәндереп барама. Күз карашың ут шикелле, йөрәгемә кадала. Кара шәй зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Кара шәй зәңгәр күз, кавышырбыз бераз көз. Кара шәй зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Кара шәй зәңгәр күз, кавышырбыз бераз көз.
Рахмат. Бәйрәм белән. Woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me something there. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Upside, inside out. She's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. But it lives all devil red. And her skin's a color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. Hürmetli tamaşaçılar, Tatar Jira 2002 televizyon festivalinin general sponsoru Akbars Bank eken bilgilep ötemiz. Akbars Bank sizning mümkinlikler banki. Tatar Jira 2002 festivalinin uyuşturucuya ağzaların hem sponsorlarımız, iğanaçilerimizni takdim etemiz. Tatar Jiri 2002 televizyon festivalinin uyuşturucu reisi, Yağa Gasatli Radyo Kompaniyası General Direktörü İlşat Yunusulu Aminov bu vazifani ul endi 3 yıl retten başkara. Bu yılғы Tatar Jiri 2002 festivalinin uyuşturucuya reisi orunbasarı Tatarstan Devlet Teleradio Kompaniyası reisi Ayrat Minimullaoğlu Sibagatullin. Uyuşturucu'nun reis orunbasarı Bars Media Yabık Aksaynlık Cemiyeti General Direktörü Marat Mevlüt-ulu Gereyev. O Tatar Jiri festivalinin şişme başında tura. Uyuşturucularımızga alkışlar. Sponsorlarımız Almaz Holding Zerken Kompaniyası güzellik dünyasına bizning bilen. Qozonda, Şallıda hem Tübenkamıda audio-video tovarları hem Kun ko'rish texnikasining 7 firma kibeti bo'lgan Alexander LTD Savdo kompaniyasi. Tretий Glass meditsina o'zagi. Munda yangi jihaz, yuqori darajali bilgichlar ham munda dunyoni ko'rib qonishini keri qaytaralar. Santal karazli telefon shiltari Tatariston Respublikasini bilib olgan eng zo'r karazli shiltar. Oscar isimli modeli kiyimlar kibeti. Munda siz Trussardi ham Cheruti modeli kiyimlar ola olasiz. Ham Shveysariyaning Swatch soatlarini topa olasiz. Beeline Joyce kompaniyasining mobil general dileri. Rifel stomatologiya o'zagi. Munda garantiya deb oladi ham barliqdir xizmat ko'rsatuv qaralgan.
Мәгълүмати спонсорларыбыз Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы, Яңа гасыр телерадиокомпаниясы, Татар радиосы, Болгар ФМ һәм Европа Плюс радиостанцияләре. Татарстан яшьләре һәм Шәһри Казан газеталары. Ә хәзер сәхнәбезгә хозур шишмәдә халык күңеленә нур өстәүче җырчы чыгар. Ул күптән түгел генә үз концертларының берсендә гомум иҗатын тормышымның әле җәй уртасы дип кенә атаган иде. Бу шигъри юлларны шагыйрь язган, әмма ул аларны нәкъ әлеге җырчыга багышлаган кебек. Һәм ул бер кайчанда тирән мәгънәгә ия булмаган әсәрләрне башкармас. Шуңа да ул урынлы рәвештә бүгенге эстрадабыз сәхнәсендә йөзеп каршы булып тора. Һәм әйтергә кирәк, рәхмәтле тамашачы аңа карата үз хисләрен яшерми. Аны чәчәккә һәм алкышларга күмә. Каршы алыгыз, сезнең алда Зәйнәп Фәрхетдинова. Исәнмесез? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Яңа да вакыт җитте. Эй, куркып беттем бу вакытны. Шуның кадәр каушата менә бу сәхнә, менә бу бина. Куян, кичкенә генә Казангаймы, шуның кадәр дәү пирамида төзеп куярга кирәк иде. Арчаклыгы гына түгел инде бу, әлбәттә. Дигәнгән. Арча тирәсендә йөреп. Хөрмәтле дуслар, чынлап та йөргән бар, әлбәттә. Күп матур биналарны күргән бар.
Инде бүгінгі яңа йылға, яңа тагын быйылғы татар җырына, безгә җырчыларга да шушындый матур, күркәм урында чыгыш ясауы бик тә сагындырган иде. Бик зур рәхмәт, әлбәттә, төзүчеләренә, уйлап табучыларына. Без моңарга бик озак күнегербез әле. Хөрмәтле, инде бүген сезгә башкарасы килгән җырларымның кайберләре яңгырап та узды татар радиоларыннан. Инде менә хәзер башкарырга теләгәнем бердә ишетелгәне юк кебек. Сезнең өчен Рамил Маулитов иҗатыннан, яшь авторыбыз иҗатыннан бу җыр «Булмый яшәп ярсыз».
bulmayı süyüp, arsız bulmayı yaşar, yarsız bulmayı süyüp, yarsız bulmayı süyüp. Мындай чечет, берелер экен. Урматтуулар, мына бул алдагы жырым танылган композиторбуз ижатынан. Көп күнә йырларын үзенең танылган шагыйрәбез Кәүсәр апа Шафикова белән иҗат итте. Аның җырлары туган як турында, әнкәйләр, балалар турында. Инде җырымның авторы Наил Шаймардановның бу җырын башлаганчы, шуны да әйтәсем килә. Чынлап та, бу дөнья якты дөньяны, безнең ай кояшлы күгебезне, иксез, чиксез галәмебезне әнкәйләр йөрәге җылдып, әнкәйләр йөрәге яктыртып калдырган. Һәм әнкәйләр турында, балалар турында күпме генә җырлар җырласам да, алар һәрвакыт урынлыдыр. Балакаем, йөрәк бара. Наил Шаймарданов музыкасы, Кәүсәр апа Шафикова сүзләре. Ой, кояшны сиңа бүләк итте, тыңлап үстем бишек җырымны. Ишемә дип тормыш салкынында, сиңа бирдем йөрәк җылымны. Балакаем, балам, йөрәк барам, улыма йөрәк ярам. Балакаем, балам, йөрәк барам, улыма йөрәк ярам. Күз алдымда тәүге адымнарым, шәбәк-шәбәк уйнап көлүен. Тулы итте минем бәхетемне, бу дөньяга синең килүен. Балакаем, балам, йөрәк барам, улыма йөрәк ярам. Балакаем, балам, йөрәк барам, улыма йөрәк Алларымда yoktu kileşegen, birem sina kayırdıgamını. Söbüp yürek yıllamazsın, jil davullu itme dünyamı. Balakayım, balam, yürek varam,
Bu jürüm Şulpan Zimmer Köyü'nün ejetinden Jeyim deb atalar. Yolunu bir şeyim ötte, Kangıravlı çilekli. Saldım yuka gülmerimini, Aksı yaşlı bizekli. Sen geldin tügül şu, Can karacılık girer. Karlığanlı şeyimini, Yoksunuk dibeyire. Sen geldin tügül şu, Can karacılık girer. Karlığanlı şeyimini, Yoksunuk dibeyire. Şeyin karşında Gözlerimin sulusu var Parılığanlı gözlerinin Nindi sihri kışı var Sen geldin tügül şu Can karacılık girer Parılığanlı şeyimini Yoksanıp dibeyire Şeyim ötesiyimde Ellik kişi tügüller Parılığanlı gözlergine Kaldı indi köngelde Ben geldin tügül şu Can karacılık girer Parılığanlı şeyimini Yoksanıp dibeyire Sen geldin tügül şu Can karacılık girer Parılığanlı şeyimini Yoksanıp dibeyire Parılığanlı şeyimini Yoksanıp dibeyire Parılığanlı şeyimini Yoksanıp dibeyire Rahmet. Manda oyak астында хәзер каток булды, шуып җири торган. Ремонт итергән түгел. Хөрмәтле дуслар, тагын да бер таныш җырны бүген мин башкарып узам. Чөнки аны башкарырга куштылар. Һәм җырымның авторлары шулай ук яшь авторлар. Бу исемнәр сезгә алырса, тагын киләчәктә яңа җырлар алып килер дип өмет итәм. Müderris Gazettinov muzikasi Remzina Temirova şiirine yazılgan bu jir to'ylarda ham endi yash гаиләләргә бәхет юллап җырлана торган җырыбыз Әшче. Әшче диләр. Беләм, ни телиләр. Mama
bilenigine Üzümünü jirire İmbahıtlayıp doydum Eşiler bilen itililer Eşraşalar taklayırınlar Birravi kavşav Barısısın işim minutlar Ben gittiler Eşiler bilen itililer Eşraşalar taklayırınlar Birravi kavşav Barısısın işim minutlar Ben gittiler Sen gülüde yüzgen Var o kuşlar gibi Bəxti güllerinde yüzügümüz Var kuşları da sayra Uydunu da şovla Usan idemizin kulunlarıdır Eşiler bilen itililer Eşraşalar baklayırınlar Birravi kavşav Barısısın işev minutlar Ben güttügüller Eşiler bilen itililer Eşraşalar baklayırınlar Birravi kavşav Barısısın işev minutlar Ben güttügüller Eşiler bilen itililer Eşraşalar baklayırınlar Birravi kavşav Barısısın işev minutlar Ben güttügüller minutlar Ben güttügüller minutlar Ben güttügüller Sizin aldığınızda bizning Ovoz studiyasining muzikantlari Rif Karamutinov, Maksim Morozov, Aysulu, Layla, Andrey Velinskiy ham aranjirovchigimiz gruppamizning yetakchisi Chimgoz Abuzov. Hürmetli festival qonaqlarimiz. Bugungi bayram kechasida ujurlari bilan sizning qarshingizda shiviq yasadılar. Züleyla Türkmen. Ferit Dayışov. Rezida Şerefiyeva. Züfer Bilalov. Hem Zeynep Ferhattinova. Jırşılarımız arasında sizin baylar alkışlarınız. Amakashlarımız gelecekte de bizim kuşlarımızdan yamadan jırlar kutip kalar. Tatar jırına nıklı adımlar tilik dostlar. Yama isimler, yama kanatlar uç şiratında Tatar jırı sahnasının tağında bizer. Bizning bilan Tatar jiri bilan qolg'iz.